kandi bakushoma aha bintu bina ibiri kurwanisa ubutabanguko amaka gaitu ekyempurizana ekya sente icyo kuterana hamwe no kwerezana ekitenisa. Aha mukoro ugwaba gwebembirwe Venerable Canon Reverend Servenaus Muhirwe abashwerine batungaza certificate kubahamye kigombe kandi bayehanangirizibwa okukwatanusa mu maka gabo. Nitubatasya babame babakani ngwanyu mu burisa bwandeke ko mwizina rya tatitwe n'iryo mwana n'iryo moyo kwera. Wayemya umwezuga wajya mu mwezuga Eko zana zishobora nzoro ni baziraje mushwareki mukamasi. Oliver Magezi umuburuzi w'izoba kurgo mu bureberezo bwa West Ankole Diocese yasima ba member kandi yashaba saba diakoni kugita abandi nabo bakegesibwa kurabira mu kigombe ki. Aho nahura yagabananiye nako bashaba omuzina ya Yesu Kristo ogire masi wendi ngabandi abo bagite bazombeka mingo. Bona noni batrakwetenga mucinya bayije mu bagito bagite rero barene cyo muhendo ekibariyo basamwe bizoba. Ba member bagira ngo kigombe ki ni kija kuyambaho okubinga utabanguko mu maka. Yamba maka gaitu kwera maka gaitu kutungo habuzi omaka gaitu kuhaburwa amakaga biregarmo obutabanguko hati tubwakiremo twegire empurizana ntfurizana omushija n'omukazi abashomere becoming wano bona begire empurizana nibahurizana nibasitama hameza kumwe batensa bahanura ekayabo twegise kugarukana no kwita abandi abashija kabagarraho mu church kwombeka ekanisa mushija n'omukazi bakwatayise bagaruka mu church na family abana bitu nabo bakorera mu church. Gashako Sharif Murungi ahabwa Sky TV agenshonga.